Mwanchung muligereria na gukwanirira ndonsi asobereta se margoba yabono chinga kichira nengo kwaligania semesa ya mangarama ya kuruga Ndizi TV wansubu mugusi ritera gukomanya leto abereto gukwaliganira kurwa semambia yarenge ntambe kweka chinse chigabono chiyabono margoba nuko igana kwana buna litukolia one lige yari yarenge kerere bono litukolia Jumatano eri bono litukolia 19 osomoko yigabwe chiri bubere na merongebere nebere na manga akolekanira ingo cyo wasioreria nabo gukomanya senchira yobwagarekera ngo chikonya sansa muranira inyirabuna he University ya Kisii ni gaba kulemere mu bagendreto mu girobo ekerolera bono litsuko lya kabere bayigo mu cyobosongo ni go babekire ebe enchira ego chikane kibuno mu cyo yunkonyarore gokina mayiga yo mugavana gokwana litsuko lya lero yomona yanda mange na kwaliga ninkomanya senchira yobo ikirano litirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Umugavana we county ya Kisii Muske James Ongwae ni ganyara komera naba manyi nabo igobali bakoligereria igoro yeme chikokina elikonyara kobekemero bulyo omocho bosongo go chikokina go chiasekerange kemo go chiasekende omolike ito wa manganama ya brand sagini sena ni gekirana asomo jego yo na gotwaliganira roboti rokobwatia Korengana na ababwatani abange bunabogokya nigo omocho bosongo ase county ya Kisii ogenderete gokina na goikera ebirengo byoko bagati yemechemene na iga Kenya ase omoyega warigani wana gokoreka ase amagacha manene ye county ya Kisii nigo abateneneri bomocho yega bakobwaterana na ababwatani bande abange baimerana no mugavana James Ongwae iligo kwanera benne engana yogokinya ebirengo be municipality ya Bosongo wetera omoroberi omanyekante muna Integrated Strategic Urban Development Plan ISUDP. That the last time that Kisii, it was Kisii town then, that the last time they had a strategic plan, urban development plan, was 50 years ago. Boards within the country, there are 62 municipalities, and the Kisii is always being used to showcase the work. And I want to put it to record that this is actually, this success is there because of the personal support of His Excellency. I just want to assure the people of Kisii that what we've done is selected a top-notch team to come and do the work. Korengana no muteneneri bw'ababwatani ba ISUDP gati yali bagocha koligereria iligo kinya Bosongo namone chipara kubeka emerobori yogo kyani okorobekana gw'echipigipigi koligereria aye bintu bitwetana inegose environment nabwo kobwatania ewizara yendemero ase county ya Kisii ilikonyora libaga yogo kinya omochio Bosongo. The reason why we call it Integrated Strategic Urban Development Plan is because it is a plan that encompasses all sector plans. We have the transport plan. You complain a lot about the traffic jam here. There will be a traffic or transport master plan. There will be land use master plan, environmental plan, and all the plans in different sectors. Ongwae nigo boigaya togia serikali ya soko genderera gokinya ebirengo byobochenu chipara gati yebintu binde ebinge oboigo asate banigo goikera bono mocho Bosongo obwata abantu gwetanya chiri buchiminye naigo oisanire koba omocho monene abande mbale bale gotene na bale goteba nge cancer center ngateyo ndete ko batebya. I want to tell you now, we also advertised for the cancer center. Those who want to put up the cancer center have already applied. I think we should hit the ground anytime before April or May. Omocho Bosongo nigore ase birundo byochiko bagati yemechemene na gaiga asense ya Kenya magega yomocho lyo monene we county ya Nairobi go somocho Nairobi omocho Mombasa omocho Kisumu na boigo omocho Nakuru reporter geta sengi Ndizi TV kurugaiga asama gache county ya Kisii iretari ya Brian Sagene isena na togotigara hime ye county ya Kisii nigono mugavana we county ya Kisii James Ongwae anyarega kubulga kwa nekingoli gyare chinchera chokurusiye ubihereme yo mucho Bosongo ane aso chinsemo chenya koe amo ne chinsemo shinde omulike ito mirde mumanyi norobocho rwa senchera yobikirano Kotogo chiago swa obachori boli bosio
bono nigo abarai ao besokire na kuboria omugavana we county ya Kisii James Ongwae uyo orange gukora entunde yae kubaroseria chipara na boigo kubakonya kurusia egubi ase chitauni chiabo gokwana ase omoyega wariganirie no mugavana Ongwae nigo omo MCA Onyakoe bairari bagaria bene na kumusaba kubakonya kurusia egubi na boigo kubakorera chipara chia magega gose Backstreet Roads. Mheshimiwa Gavana, Mina kuomba Mheshimiwa Gavana, kwa maana hiyo ndio sura ya Kisii mahali imeanzia. Uangalie vizuri sana, usiache Suneka vile ulipata tena uache kae vile ilikuwa. Kwa maana hao watu wenye wanatengeneza hiyo barabara ya Isavania Kisii Road, Mheshimiwa Gavana, mimi nimejaribu kuenda kwa ofisi yao na watengeneza hizo barabara za nyuma. Wamepita tayari, wametengeneza hizo za mbele, ni kama wamepita hawatatengeneza. Kwa hivyo nakuomba tafadhali, please, kwa niaba ya Bonchari, watu wa Bonchari, enda wewe mwenyewe ukae na hao watu, uwaambie watufungulie hizo barabara za nyuma, Suneka ionekane sura ya Kisii County. Appreciate. And also issues of garbage collection. I've had a mention of the same here. We need to have a very good plan going forward on matters garbage management within Kisii Town. Habari ya Nyakoe, Your Excellency. Kuna takataka iko pale. Leo watu wamekuja kwangu wakanitoa wakasema lazima uende ulete ile tractor mulisema na governor. Kwa hivyo ningekuomba utupatie tractor ndio izoe takataka pale, ndio ile mji iende mpaka Musocha. Nonya na boigo nigo Ongwae abaenekeirie gukora chipare chio. Especially let me start with Suneka. Suneka, I would want to see you because what I want to do is I want to go and see the managing director of Kenya National Highways Authority, and I will see him next week. I might call you, we go together to see him, because the agreement that we had under the arrangement that we had in Nyakoe with the African Development Bank is that once they reach a small town, they must do the back roads. Ginko ripotalia egetasen kia Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi. Na hayo kagenderete University ya Kisii na abakori emirimo ase University yo aubare aborokia nigo bagenderete n'umuguru w'emirimo aseri tukuria kabere na gotebu na mbarwe jikoira na semeremo weke University ya tegerere na koigwa ebiriro bya borobo cyurwa senchera iyo boikrano bado mapambano aborokia bo bakorawa na Ndima George oyoro murikyo monene bwe Union ase University yo nigo batebire buna baganyire ase nga Kentambe University ya Kisii tararigereria na koigwa ebiriro byabo nigo nonye nabo atebire buna okonyorwa kwenengo na bigo komento kwenengo ngati yemechanda aborokia University yo bagendrete goetira. Sadly to note before you is that these people do not have annual increment from the time they were employed, despite the fact that their pay slips read that they are entitled to that annual increment, which is about 4,000. When calculating it and looking at the numbers we have, the university owes them about 7 million for only one term. In terms of gratuity, the university owes them about 40 million. Waigo Dr. Nyona, ujuwaigoro moro kiase University yo, nere buna bande ni gate buna, mbali gochu wanchirana kuirana asemeremo, weke University yaligereirie amagani yabo. It's only in Kisii University, where members of staff who are supposed to be getting promotion after 3 years, according to the Kisii University scheme of service, that members among the members here, they have served for over 8 years, no promotion. But interestingly, some members from some quarters who are clandestine, who are related to the members of management, they get promotion the way they want it. Aborokia ba University ya Kisii aseri tukuria kaberekero bagendrete n'umugiro w'emirimo gati y'ebintu kyandani ko bagendrete batebuna goika University yonyale ko bategerera elio mauchikoirana asensemo y'emirimo eneri omosa no morokia ase University yo. That we are here outside the workstation and we are protecting peacefully, and we are saying this as an information to the public and the management of the university and the council for that matter, that we are not seated proper as lecturers. We are giving a service to this country and we are supposed to be remunerated.
niga mochirio botenani bwa university eyo asaba kori emeremo batare gokinwe birogo asenga kentambe na gotea bunambaro babere bagokinwe birogo asenchera yo wanchereria. We have through our union demanded, requested, until we now have decided to down tools. And management should get this and get it clearly. We are not going back to class until our issues are addressed and addressed conclusively. Solidarity forever, for the union makes us strong. Na gotigana na robo jirugo ikabona se county ya Nyamira yo kabiro mubungwe okitutu masaba Timothy Bosire liganyara korali ganga ya yogo chikoligekero okyo bagavana imeye county ya Nyamira wekeraboniga wetani abarwaniri 10 babera se county ya Nyamira nigo baligire ganga yo koligekero ekyo muri kitokura se county ya Nyamira Jobu Mange na robo chirwa senchira yo wekirano. Salimia leo kwa salute. Gavana wote kwa hapa. Amatuka make atigaire gocha sobochorio banene bo mwakoyo oyomo asebali baralirie ganga yo kurwanerekerwa kyo bugavana ase county ya Nyamira Timothy Bosire naralie ganga yayo kurwanerekerwa geke ase obochori obonene. Nikiwa gavana wa Nyamira mtafanya kila kitu nikisema ili mwananchi apate haki yake. Ase omusangerekano oariganigu ime ya viongozi kebirige county ya Nyamira Bosire na tebi abamenyi ba Nyamira igoro ya maroro ya magenderero abwate gocha sebale. When elected, I shall not let you down. I promise to ensure efficient and effective utilization of financial and human capital. In my government, I will populate it with the youths of this country and this county in particular, because they are educated, ready and able to deliver for themselves and for the county of Nyamira and this country in general. Abaraibe kiama kia ODM vakora une gavana ya Kisumu Anyang' Nyong'o, omobunge Osuna East Junet Mohamed, nomo senator Onaroko Olekim na Ledama, mbamwa kereko kubunomora yora chikore tamagenderero ase county ya Nyamira. Bwana Bosire, mimi nimekuja hapa leo kama rafiki ya Bosire. Na leo hii ile jambo ambaye imenifurahisha sana ni kumuona rafiki yangu anaitwa Timothy Bosire ambaye ni economist akisema amechoka na ile umaskini ambaye imejaa hapa. Bosire alikuwa mtu ya imara sana. Na kitu moja nimeona kwa hiyo miaka 5. Kama kuna kitu ambaye Bosire hapendi ilikuwa corruption. Abamenyi ba Nyamira mbate bamba bwatogo semeria buna Bosire nere orachikoleta amagenderero. Timothy Bosire nere candidate yeito bune second governor Nyamira County. Raundi hii tutatakona dalili hapa. Kama tutaki pusi na serikali ya Nyamira tasimama. Raundi hii tutatakona dalili hapa. Kama tutaki pusi na serikali ya Nyamira tasimama. Kinko reportera Ndizi TV kwa county ya Nyamira Retariane Job Maangi. Na gotigara asamangana harengete siasa kiama kia National Congress KNC ime county ya Kisii inse ya Manson Oyongo ngokagenda tekobaligania obwatani ase kiame kioli tukulera rogati ya obwatani ba UDA niko baso ase kiame kirikonyara komosira Manson Oyongo koligie kerogo kiobo governor unomulike itondemo Steven agotomanya. Asomo yagoreta mabwatani ba siasa kuruchi wodi chiariana bumurenda bugiakumu na bumaliva nego Manson Oyongo abarigania ubaka beire gati ababwatani ba UDA ime bunge ya Bonchari kubwatisie kiama koragia Kenya National Congress KNC konyora otosirete abanchari konyora tokataki konyora otore party kurukuna UDA eroga tuachobisha oga go defect officially abanchari mwangire UDA
Mwanjire to diva gitiko chia scan sie. Mwanjire. Mwanjire to unga yongo mu koboko. Mwanjire. Abantu kurusune kamura. Etown ndimo konyara maji running water. Kali ya maji kwende yesima. Running water. I will improve the town. Probe kechitaya. Naruch a program ya maji mbwate pake mechinka 1 kilometer tap to water. 1 kilometer tap to water. Chibesa njiro. Manson Oyongo ni gairarie bagari ya bene gwe akire koko aseganga yoko bomugaba no kabere ime county ya Kisii bose bochoria bonene boroberi omwaka oyo. Abansu bakoli na mubaligereri. Abandi nabana basinini. Nabandi nabagaka. Nanye no kurara takurara bisi. Akurara bisi. Zachina naona matuka usinyukobara. Kama itimadi na Tuesday ndiri. Nigo bona bwatania bwabayia ba KNC bate abagochiko murigeri Manson Oyongo chikura ime abonchari kwene kyo ikereire kerogo kyobo governor. Bono twa defective darumo gasoigoro uchia se kiama kya KNC na boigo na tole igabono ni igo tutagete tugwadisi omugabana ogochigocho kabere Manson Oyongo nyamweya ntwaba mali bantu akaba rito ira banda soro sana imbe esirikali nasimio no mugabano itoto tagete bono iga oyo mugabano kabere ogochiko bakisi county iraoje koroku Manson Oyongo nyamweya mwachikori bono ni gensegenrete kuraga gochia senga kieria bana siasa bange bakonganya korwe kiameke mo gochia sekende aseganga yokorigie birogo ao Ginko report regeta seni kia Ndizi TV korwa sama gachama niye kia magia KNC eli etaliane Ndemo Steven. Na gotigana norobochiro na boiko gotigana na mangana harengete na siasa ni gotokwenda gwikase orobotiro nde omotene bwensemo ya Rift Valley enere Mohamed Mal Muhammad ni gate birabuna na chukende kyo korari chisegi cyabere chikokolekana asensemo ya Rift Valley chinsemo a ana chikaunti chinsemo yo Mohamed Mal ni gate birabuna eganga ya yema igayogo sose kirwe kiribagari ya George Natembea ni gate birana chikone kinko bwatera nale amune chinsemo chobolendi kwane kibuna taro mlembe asensemeyo ya Rift Valley. Hii ni ndoto nimeiongojea. Eneo hili ya Rift Valley tunajua kuna dynamics, challenges kadhaa. Lakini nataka niseme ya kuwa kwa maombi nina imani na ushirikiano na washikadau mbalimbali tutaleta ile mabadiliko watu wanatarajia kuletwa katika hii sehemu ya Rift Valley. Nikiwa county commissioner niliwahi kuleta viongozi na ndio amani ya Mount Elgon ilianzia. Tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadau mbalimbali. Hayo tatizo ambayo yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Nikiangalia zile county 14 labda ni kama 3 ama 4 ndio kwa sasa ziko na tatizo. Sehemu kama Baringo, Marakwet, West Pokot, hiyo inaitwa Kerio Valley. Na katika hii kikao tumekubaliana na county commissioners wa hizo sehemu 3 waanzishe mikutano ya pamoja haraka iwezekanavyo, kwa sababu haitawezekana kila siku sisi kusema kuna mauaji ya watu. Na boigo chinga kichi Mohamed Mahali munigate birebuna higa egetambuka regetindike guchikoyimukiwa gocha sabana siasa bali bagoturubaniyo molembe imeyense Mahali munigate birebuna bana siasa ko ikabane kibona nkorali baro molembe onenjiremo yo konyaro gusikense ya Kenya bosyo natali koleto ogotorana na guturubaniyo molembe asense yo na sensemo ya Rift Valley. Najua tunaelekea uchaguzi wa mwezi wa 8 mwaka huu. Msimamo wangu na ya serikali na wenzangu hapa
ni kuhakikisha ya kuwa hii sehemu ya nchi yetu haitashuhudia machafuko ya watu kuuawa hapa na pale. Haitawezekana, na tunataka kusema ya kuwa mwenye atatoa matamshi ya kuchochea Wakenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi, lakini pia wajua ya kuwa tuko macho kama serikali, na tutakuwa na hawa kila sehemu ambayo watakuwa wanafanya hiyo siasa yao. Tufanye siasa, tuombe kura, lakini tuhakikishie Wakenya ya kuwa wewe uko na haki kisheria kuishi mahali uko. Ikiwa utenda kinyume na hayo, basi tutakabiliana vilivyo. Na boigo homonchiri monene Jimmy Wanjigi yobege tubiara buli tukrigoro maragoba na gusikirwa seketseni kya kamukunji imensemo ya Nairobi ni goli tukoria ranyara goikiwa asikigambero kya milimani himeyo mucho Nairobi. Wanjigi ni gono nabo anyara kuigulirwa maiga yomona chebi na hasenseme yote abuna tatogeti na imocho lindelionsi. Na gotigana no roboti ro ekina igoro yogo tegera roboti ro BBI ni gekiwa sikigambero ekaro kirikegende togotegererwa asiri tuko lya kabireri tuko lya lero igekine kibono kinyarate kego ikiwa sikigambero gya supreme no yokabero mwatoni jeno githi mugai amone kyombe kyobo choli ne chimbebe. My lords and my lady, the Court of Appeal dealt with this issue in very elaborate terms. If you look at the decision of Justice Musinga, President of the Court of Appeal, he picked the essential features as the identifying character of the basic constitution. Justice Okwengu located the pillars as the basic structure. Justice Nambuye said it is the Constitution itself and what it contains. Let me simplify this thing. What you're being asked to do by answering this question in the negative is this: to constitute Kenya into a monarchy or to constitute Kenya into an oligarchy.
Mwancho muligereria na mange to kwariganiti nyira wono chikoraga isato na ninge na semeseiga rinyara gukumanya mange igoro ya siasa hamonenda mange harito batu kwariganiria kurose mwambi yarenge ntambe weka chinse chigabono chiyabono marogoba gwikira bono ngo ikomoli wamangana mayaze nchiro yobo ikiranu ense yemo yabono marogoba isato ningo sansamura na seribo na gukumanya bali mwensi twabotere na semese yamangana maya kubakerambi yamo na yo muligereria Ndizi TV asogo chora ko yatengera kurwa Ndizi TV tubatu kotena sehemu ya mtandao, sehemu ya Facebook na Ndizi TV News na wegen sehemu ya YouTube na wakotunyarabu na Ndizi TV News anaenda mange tumera nisato elinkomanye asenchira yobo ikranuliteria nenkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195